The first person man didn't put your Mrs. Taba man 2,000. For now, is that 10,000? 40,000 I could. And nunca 82 years at home. Because I can't home. Prove it. And I was shy. Now, on a guy, Bisunya land issue be a discussion. And he said, Sabay, no being cast and no cry and no creno. Yemwa, I didn't free. Not like me. I can't cry. Some men no cock. That first come. Mamma come and say, that be young. I may refer to Dabio, asem na won kan emfa wehu ba bia. Ala ni won to susu mam yo. Ala ni to susu mam. Me say me ba wo kra me o ka boy na asem na me yen say sebeye na obi nkasa sa asam no ye no kurenti no. Ye mo dey say ye be clear obi obeba bia be maniska enu nti na me sika ko. Okay, nti wo de no ka asam kwanye say wo de no ba mo kan. Na wa dey ayi case you. Me too. Just that. Enti no you try say your best service from September and I me started say me buatua sa aka ni bi enti efri ho kono se obi ba na sika ni ho a na wa mai me wo ka che na menya bia to the extent say magete bosia kra e dia support we ya we okay enti so ti a audio mo ka sa odimeka yeah na nya nura chiri sa ase de kan na akwani mu enti bra case ba obi aba so on face ka me hye wo nsem no ana me baby sa your friend me brother appear to hobby your friend me wo appear na ya ana me ya appear na bi sa say I just say enti na wonnim de odi skale wo se wonnim na mu wonfa me hye won sem na me say okay oh na pressure kasa so mo ko kwa pede say kan ba dan sini first one ba kwa apia na ye hwan ya oyo ye nua ba mama nkama sem oti mama wo 40 apia bi sa ye no ana wo say wonnim na pressure ena ma wo cancer obisa say nti na wonnim de ko fidi scanner na bi simenim eh sister enkasa sister ba kokura enkasa ba kokura sister asaba wo kan ente sa ba kokura bi simenim the one can say any pressure na ma wo cancer one cancer so ono busa me say do apia busa me say dia apia busa me say enti na nim say me ko aye no ana me say I just say na me ka se me nuanem ana ho a kire wo na me bua wo se me baka na me tua enti na onim de ko fidi sky wo se wonnim na mu no afa me hye wonsam na akoso ya wo asema wo kan se wonnim na wo fa hye se ba asema so obi aba ba gini sika card kuta no one man that order se ontua okay dia wo se on fa me koto ya ho a ya se mu yan ka se odi sika beto we ono na se on fa me just store ho and I remember say na o kan say Adentina said, a talk a cadia, or money fanko to fee. But the instruction given was sister, and casa, sister, and casa. I say, or say, or no catch there was for CSA, madam, or from Rawo. Madam, no, the back and the question is, or the banner be fire, and that's what you now say there. And it's anu prosibra na wodi koto bi na ko fa na so ntia e na wo so papa no ba on first come show nsem what do you mean on first come show adwuma okay entity adwuma oni na adwuma pacha meba oni na adwuma enya no ho asam ne yeka anya no ho asam ka ebaba anya no ho asam ne yeka ye be yaba yo ye be yaba ntibuku fra ye be yaba pacha o meba me hanye ko yo mema bedwafo abam sisi a but baby I may pass a day semi con ne se mama paper ye kura me the lesson the bediano and I brought for some no brought for atasa ya me Fachoti so list we say you better follow up on this list now ya say truly the amount stated here no has been paid to those people
am betimi edi ho dance ye say won matwa na won so list we say me dey am your secretary no apprint sa list we me are say di na won so chocho ni the said amount intikata abedi me say me fa mo bia bia mu me pepa na fe ya na ka man ka ho asemu me ba okay evangelist Nhyira pia nyame Nhyira ka tele man ka ho asemu na botre Nhyira eja sebase otena sisi na ofre me na me ba mu na manchia enche hene a na se masaka poma mandwam enti awo wiso aman ayi men kan se nana bayo man tanoko me chia no enche hene Nhyira asem ni nyina meti wadi asese moto o dame na otiase a wan hwe ahunu afidi o ba ugina chira ahunu afidi eno so nkyere so obetena ase awunim to okay Nhyira de atie nie Nhyira me pese bebi sa ofa nsem mienu okay but ofa sa ofa sim ana onu abani adwuma ne se ya wode ya me pa cha wode ma wo fa ase no oro nsafri hu ana se wode ma no so onya adwuma ma wo chosin se bi ntipisa dia kar ba kono one after the other okay wode ma no se onya adwuma ma wo ana se oro nsafri hu kura se onya mfa ma ngro me senfri hu tina ye se oya adwuma ma wo ti ma ngro me senfri hu over oya adwuma ma wo that's all oya adwuma ma wo na no first kar so mbre pa cho ehode pa cho oya adwuma ma wo oya adwuma ma me that's all ana adwuma no card no Yehowa dum susu no bibi anya me yase Yehowa that company na Yehowa dia media wote Nhyira me se me nyina ni yewo adum ha ni Nhyira hai yeah company na nyawo dia there be ya family adwuma me ye adwuma ma boss me so nya me dia enti se me ya ade bia na nunya ba wa ba ma adwuma no company wura me boa yeah ye na se nguase ba ma hwan ka ba me wa se na me nya ka de a adwuma ka enti Nhyira me ma se me ni adwuma na so oye emphasis mo de oto de oni ho ba bia se ko ye mudem eno de sa wo ana adwuma no wunti na mo sha access o moto wo so why no so many years na just say wunti na mo obi di ni sika ye dey ti say papa wo munim no because of you sir because oba en so san de ne call rounds me bo ma call rounds wo no ni mu tata o say me pa cho de ya de open me ni nyu ma fara call rounds ma cho wa pa cho me cham ti me film bibi sa papa one fan call rounds no enya book na na moto na eno no mutu that's all it means say waje atum echesa waje atum nti wo de wakade man so mfa nko no de kwa na obi hwe card no se na Yehowa adom onim se papa we ya anoto ye nti Nhyira se kaba sabrante we ko gigi so ti se wandi se kan te say eja to me dia because me to susu ni bia nya papa we nti na mto ye eye wudi na daso no aye company ne ma yawo aminimu ameto ehwa no saba me ho oba ye nyina nso ohwe amana gigi se sika ni nyina ekoba sa nti se ogigi o de ko ba ko hwio so de ye den yo eja to me eye woka because some fasudie nyina ba mu a wo ma agigi o musika nyom na ode be ma no ano no ede na fasudie bi na nyimanyam bi ba mu a ede na obedi bi na nsu ne kase ba be si so enti se e ka bia ba mu na ma ka ba esi me papa iso esi ofa so okay lady kakakra na me ba ho ene mu ye menu ene mu the time nyina be ma mu enti be pacho mama ye nyina ye ebusuya kro mempese nam saaka wa hade asundwe nti ne wa ha mempese nam saaka wa sunna bia wo fayere ne wo fase entembe basa anase woni eye wakuma entembe basa dabi enti yanko no by this procedure wo de krata bia ba wo didin ahyehyɛ so madaroma say the producer eto no boye nhwemu ne be sa nhwemu ni nyina e bia ye ntimi anya ni nyina mpa ye benya the key people bia omo mu a e be ma ya dance sa mpa de watwere wa ha e no kre na fe ye hunu se ampa ka na wo ka no e wo so sa na fe ya behwe kwan e be fa so a ye ne sa afo no be kasa ene kwan e be fa so aso kana no that's the most important thing ko e ba ne che bia papa yi ye be che no e be che onu nso bia ka ho ukunu be ko e be sa mami nso ba so be ko
nti ma ya nyiri ni bebre na ma we nyi hye we sanam de kwa we sanam e ka na aba ya GS na so ye bepen ho asemaka for now enyam na mechem de meka de mama resa asema hyema no monka ne sa akosisi e be sa hwehwemu yi nyina e be wie na ye hu bia bia no kore ne da ne ye de ato pacha ogitum mama ogitum nka me percent ye beka bibia for now there is the minimum de nti ameka sa mama de wo tie ne bonti temase wate eden na ye si fom a ye besa atena so ansa na yakofie nti heidi enkiem fancy baby ankrata yiwe ni anto ye bo ase nra ne tru nkrata ne nyina ye nyina ye nkambom ne ehunu se de beka asem no de akosi why eja ye nye no saa ne moa ma menka krata wase de mede ma wo no mehu ansa de esi fom mehu ma menka ho asem srewa ansa na esi fom me bre no nti ma menka me enu ntina mede krata wo no wadi ni wedi krata aka o mara ka so wo dia mame a kire me mu se won so wo dia wo gigi ya wo mu dia watwetwa na anya sa dabi enu ntina mse wo ma menka no me call court mfrɛ me tie me call court tie me ba tie ya ese ye nyina nkan ne mu ntete nkan ne tie aye public ayo yes I know me kan e wo se ekowiase na obi atebie nti na me se asam se ko ekokot kwa nyeda ko ne ebua ana me boa ye mua ne dako eden a de wo kan se eye ka eda ho se ye ka kura dandan no na ye ntimi nkan wie me boa enti na me ka se ye mfa nwoma mi enu nto ho ye se form na to bu kire menka wo de mam 2 minutes na menka kakra misro mam 2 minutes na menka misro wa ka se we ye ebra gende me court na court hye me se me bebo ba e ka ba ni nyina no na me ma assembly ma board da wuro so obi a wotu susu na ne sen kan no onfa card ne mra eni pale bi di ba we kwa nya omu nyina but mfa se dodo na na aba oma efa ma ne no so but dodo na na aba me boa no e 2.4 billion 2.4 billion me got SFA so okay so nti me ba o de na mpesa mti ase amount ye hyehyehye ni mu na wa calculate akosa sa 240,000 no me boa ene wo no okay nti eno ne ka sese ye da ho eno kura no ponye bo sese aba sese aba no eno no but obi omuso nyo munya na de omo de na ba enti omo di omo de na ba ni nyina kura omo cards ana omo kom card mi hwemu a na me hu se me matcho sentina matcho sha o time omo start to susu ni nyina wo card no so ebi start to no wo bre so ana no problem pe etro me ho nti 241,000 ni nyina ye papa ye semka papa for the pamienu no the 240 me tini pamienu die ni free mu a eno kwa me hye da ni ba ko ye fo wa de ye 3,000 and na get back so on to francase on so me 1,500 enti eti free ma we nyina ye set mama Mike na mama na me nko ne ho we nyina ye susu a one na gigi ye okay ana on fa mbre me as was say obaji no me ho okay enti me ba no don't tender in anything or say obaji on fa mbre mama wa chuma for one complete we tell yo technical no ma technical no ka say there so free can yi mama me so with a list of all the customers this is the list of all the customers and the money limit neba ati se be musa le fi se me ni pa wonni neba order neba titi na e ba sa o mi titi ti order mi de ma se usa mo fa se no na mi de wa se usa mi ji wo de ti e na me wan ka ho asem e no di be asa waka se be musa le fi ti mi ni fa cho tie mami mi ba ma ka patra asem mama no ba so ka me ba ma ka patra asem mi ba he ma ka patra asem mi ji wo de ti ba cho aya hanye ko Lester, mommy, wait. I say, what's it? A car. Oh, mommy, father, never watching you. I be that with you. Take your guitar. I be that with you. And now, what you, bra, say, I need to was bra. Tina, I'm on saying, oh, man. What do you want me?
Dario, one must have about Mammy. Mama, come. No. Fadian. Abusia, on this note, Pacho, what did you say? Or say from Pong. A Joe say from Pong. Yehowa dum susu no sini na so no ankasa ne list a wode aba enie e ka ewo mu no nie saa so na wo fase a yede adwumaja no no so se susu na wajeje ye no wono so ne list ni compile together we further court for ne ma on this note you can say mpogo yemre we adjourn the case. Can I wait? We are quite clear. Yanko. Cabrafo Yanko, you two as a national. Yeah, we are promoting the case another day. Already, yeah. Silence, say, Mammy, what to say? Mammy, and I'm new by now. TV show. Me, dear, ever had you. Pacha, me did the address, dear. Okay. If we are safe for sooner. Achimota na namewo. Madam for ne reta ne friend say reta owusu na Mike nti me Togo koye adwuma na Mike nso ko Saudi no be fa reta de ne koy nti me kodi Togo be 2 years me ba na mbeto Mike ne reta se omo aba no mse sa de ne me ntwa me passport picture anketo amienu mo mse twa de passport picture anketo amienu okay me fa mo na omo family ko Saudi nti me mo 500 million omo fa nya passport no ma me na yen why na se man no 500 million owusu ene reta owusu ne Mike nti me discount e de ma omo scan that time na we dey adwuma na onya 50,000 de come out me Togo me no obi koton Togo ntale wo asigami market e be di bro nya ya na me ba ye asama me kan etide we so no me wo so insurance wo so fosufuo nyina ne me achimotafo ni mo bofo asole dan na ti we ho na ne ewo efe omusi ye dibro nya wi aye beko efe mi ko ya reta ne owusu efe Mike ne reta owusu omadwane me from phone om ka cha me se magimi pa na 500 million ye scan na mesusa kameka kama no po adu enu amedi be bia ha na mama efe nso me ko ye no na adom efe me hwe ne pa me hwe no reta me no nyina na ne hwe mama efe me ba na me se ne me ba beto ma me efe anim no won hwehwe wo mo asama me kia me tie nyina reta wutie mi a sa me kama no aduro na me wu a ne frewo efise sun ane ohaw ne abablesa me de na mu eno ha me be pie de ode me kwada ne fie mpo ma me nim no ene wa ma me su adwale na me de abetena fidie kase su ya ene papa sofi na atode ane ama madi reta me wosika me de be yadwuma pa e ka me hwehwe wo ne Mike enti be nyonko ba me de wo ye me nua me nyina me no nyina flase mem usu flase dompim kan de Japan krom me su flase fosu na many to me ye me say me no one anti babulu fie nine reta out to me di me boni say me de wa bet na ma me fa fidie su ya say se me kwa na me anya me kra bi ma reta woni Mike mo na makume mo fa me sika me na me fa kwa ya dwuma na bla ma ko bla obi man so mo fa ma ko na se mo di sika na dwane a mo fa me sika me na me mo ga jem se 500 million ye sika na na magimi and never pass off in atadi ani ama me ti se ko ye me hu bibia no me ana me de dama se de nyankopɔ so e be sira mo pa na so me no meba 50,000 no o de man in cash me de maamu physical e wo ba bia ati mota wa wani ye nyina ye wo mai fie wo nyina makɔ bisa wo fie ye se mumie no mafiri wa meba 2 weeks simple meba 50,000 Ghana cedis no o de koma o mo ache mota fa hen wan na ye dansefo o ba to ye mi asapa na ne ye ti wo nti me na omo ma me no omo nyina na omo kɔtwa apartment picture na omo gi sika ne wo me nsam nyankopɔn ne me ma tobo ansa o de esu ni de wan ya be fa ho anya pressure tobo womo na match wo kɔtwa passport picture omo ne wo na course ada no me no omo na kɔ me kɔtwa ye ba anti na o passport we me de nketewa mienu na ye twa na me de ase a womo nsa no me discount ma Mike fie ho meba tobo na omo so omo de wo kwan omo de yakɔ Saudi
Saudi Where you pado do say? A friend is a rate and my Kakawaba and a girl back coming. Also, see, also show more. It's a rate Kakawaba. Our year clean our about yourself. On your Skaka creative, maybe say, be a best of me, no one equal. Maybe a man, Skaka, about one. What's some no? I am a home meteor. But one thing they say. Passport picture no na card kwa visa no anasa na wo passport ankasa. Daddy I find man ko cha ID card me ko cha we nketu ana ya. Passport picture no. Nketu ani bi na me de ma wo mo nke mienu. Na mo so mo de ye den. Mo de bubo yi na paper na ye de be ko ni mo de bubom na chese ye di bro nya wie de ye be kwa no. Ukunu we wa ware. Mari ya me no obi na koton entaria Togo entaria wasigami market ho. Enti me no mo na atena wo find so obofo aso na na chi wa ache mota ti reta de o me ni nyina flase me ma me de na ye te so obi ni nu ame me bo reta no ni dia woni ma na reta o wusu famisi ka bia me na me do wo e ma me efe fidie so ya me no nyina na hwe ma me efe ti me ka se nyina wa hu me fasika ni fa bia me na fidie we no mia ni sina na wo so se me kama no adu reta woni na wa ku me woni mic mo famisi ka fa me wa na me ko ye djuma da me ba Mike no nso ni din de say ni din to aso apane say the Michael Ansa oh mo picture na bi me ni mo picture no me fa no mo wo wa te mata am fu na reta de me ni wo twetwa gu me phone so me phone na abayila wo bi store ni ma me beda ma de te me e te reta ni Mike nyina mo picture wo me phone so me ni mo anenam me de ma ye me nua no mo reta ni Mike adwuma mo de ade me se me nu fi amu na makomi o me te ma me fa fi di gase so ya si bi ani do na do me na ma bi ti bi la te se be sa be kama no adro na bo transfer evangelist passport picture any 50,000 ho abasem e wa na ma wona makomi o reta e ta na do me no be ka kama no adro na wu oba ye o ba mi si ka ni na be fa ko ya jumo na du ko mo makomi mera Odin the same. Address calm down, Tobo. On say, Assem will say, I criminal case. What you say? Say you bet me to one or more. Say you go so a logic complain. Yeah, background investigations be a person. Ye timi usa kwano musuwa. Na dey hard your picture na woni no. Ma me chichawa mo to be phone so na me phone man ko me ko hwe mo achemoto bi so anim nam. Eti achemota fa hin na wonim se rate ate. Obo fa so na na ti one omo wa omo nyina me so ma ko hwe omo. Omo ya dey wo ho. Elia ho na no ti ne o so mo tu wo ho. Me papa obofo asem na afen APC asori down. My call down there to one na me no mo nyina tena me no mo na. Eti ye kofie me ba ye kofie ni mu a ye be hu si ai obi the rate ana o ti fie ni mu. Efie wa na omo ti kwa kira me say wa na omo bai omo abetina nti efie wa na me no say na omo wo. Papa shwa mu wo nyina ya se rate wa do ni mic free wo. Okay me ba chomkrama te. So say producer na mkwanso a wo kwa akra. Yeah, quite chimota because Reverend Bofo de me papa no ntino say na sorry die na chi ho a ye pese ye proper investigations eti kan wakoma to ye for now so me ba tie calm me down wabo wo mu din wo mfa no reta owuso wo ni mic Mufani sikari mle na me wama me fa ha first me tu kwa bona ya dom mufani sikari mle ontu kwa na ya dom be sisi ya sila mufani sikari mle na me wa mu na makume na fidie so no me ani sila wo so mufani sikari mle bla makro bla obi ma so ma ji mi sikari ma dwane no nya botre mufani be bona me fa nya djuma po na nya botre enwa na makachiro no maye nenkosi joada na yenye nhwehwemu asem no na yenhwe de ye betimi aye de afa ho why
nti kan wakoma to ye he na ofi ba ma si for so hipo na metra no na me na besia na no kra me so de me kofi on na de me koda ya me de me sapo nyina ba ni matale no makodwale wo ho a waja me kwan ya wo se me mla okay nti we train ye pon a me ni producers ne be kasa na ye hu se ye be ma wako na dwoada ya pesika ma na waba na fe ya kan asem why nti kan wakoma e fa to ye am so yenko kitima herbal clinic na yenni enkomo kakra na doctor watna say infections nkoa dia mesra o yebema odro na ebetu ase yenko kitima na yenni enkomo kakra doctor entry kofa by no ankasa ene wono ana wa no me ma doctor kwa ba na me ne enkomo doctor na pom to say na me odum bibia ye boko yo wadaro ma ye ka kitima herbal clinic boy enkomo Kitima Herbal Center. Center bia yakofa edunu waso bia ba. A friend Kitima Herbal powder. Okay. Na powder is a unya bia egu onum na owia. And fresh bia e wo so bia ebe 12 so. Wow. And na say emu anu bia wo reading bia. Eku wo bia wo nipa bia reading. Okay. Infection. Say HIV and na say syphilis mo. Obi wo hono ma otewa otimu say emu anu edidi no ho a otimi se emwano mu woni tirim obitimi ne nam wani so ene wasum owidie mu nipa duam nyina na basa na obon se na reaction so aba begu okay anu firi hono ma obon se wo honam hyehyew agentra fi se samwa no omutu kosu egu nipa widiem okay no otu kosu egu widiem na se kosu ne be pa ya kosu ne tinya shit eti wan hwe ya obon se wo hyehyew ana na wan hwe abetu amerika akokonfo bi ana se bosum bi o se onye because o hwe se de wo hyehyɛ wo okɔ be ka se ya to odu e pa to bi anto odu ayamwa na wo mo be pai no chiti na omu hia so mo pai no na ma ho hyehyɛ no okay obon se mua no so ba bi o mo pepa atena ne e bi a wo na ase waposo no waposo na okotena wo na ase se akima be pa cha wan hwe ya wo na ase be hyehyɛ na wo na ase ataatai na obon se wo na ase no wan hwe be duro bi wo hyempa bo akora be wuro wo na ase be se fom no okay na wontimi onko ba bia so nkonya duro da efi se emua no wo widiem na so mu ewu ya eduro bia no ade be kan mu a yare no be sa wow etimle bia me ka kiro se sa syphilis muawi so mu ba wabra bo mu a wanhwe wiase woni nji wo wiase da na sa syphilis muawi so no enye Kitima Herbal Center me pa ta wunya bi se duro no bi wo ayi odi sei Chairman can say in hospital baby akra unya no bia wow o pese se muawi aha wadwene obi wo ho no odi mfie be se aduokron aduonum na aduosia emu na ha no akopem sa amre no unya aduoni bi da akopem se wo hu Kitima Herbal Center na sa syphilis mo ano so me ka tro ye sa de wo okay ye wo bi a ye de syphilis mo na wo na me pa cha wo yo ba on fa be mada na so eno ma e wona se no ana no hu nam no me pa cha wo hu be makra no odwane wow eno ma ye de wo no no ano odin sa so ne wo bi so ho no ma ono so ye be ma ye de syphilis no wo no enti wono ne be ma pa epie ye na ye ketu abi sei okay wa bo wiase abrabo gyan nyina wasisi na mom on fa ne be ma nkan oba da because on timi fa no nwura oba ho ma ne yeye enti se wo te wo be wo akra bi o nyini kama but na ne be ma de nyini da e pa to tutu America fa ne bra Kitima Herbal Center okay wo bo se obi o ya de yare na wo no wo bo se o ya low spend count ono be ma hia ayo be hia enti mi fa obi nsusu a onya be ma kra na otimi ne oba hia ya na e ba wo no oba wu akra no be ba no enam sa yare ni ti no oba nsuo ba oba ya bosom ba oba chese ya de ne be tutu no ma bebre ho obenya poncha bebre won ho okay na ade ba kokura ehu kra ne se ya de sa yare we wu a obi ho no ma ne hu ba bia be fom ye enam yare no ne yemu no ma ntimi fom ye akra ni nyiri se de a obewu wa ga be ka tro se odi a wo ma wu eso na ye sa syphilis mo ano e de te wo so edi se mo ano edi se esemo ye ka kire wi enye Kitima Herbal Center na wo beti sanse mo ya be pata onti bi wo ba bia da okay doc madro no to say be pata ye drone e powder o segu onum a wo betuma awe emo na wo widie mu no o mu nyina bewu ama ho atɔ saa infection na se HIV na syphilis na se gonorrhea mo ye kun mo ye tutu mo so obi ka kire so obetriti saa amoa na me pata sai me pata so every cry doctor bi no so obetriti saa amoa na saa doctor na kra na bi ye na ontimi triti ma no okay amoa na ye kun mo man kasa enti wo ba na benya pa da ni bi na no ma me pata yare na tra so mfie wo ha
mpato mo ni nyina be wu ama ho ayede ato okay doctor your phone number no into dwa ema ye tie kwa number no 0246 91 47 17 ye wo kuma se abu akwase paase gawu okay Accra de nso so ye 0541 23 89 42 yes I want Accra de okay Accra de number no so ye 0242 766 278 oh Accra de our number no okay na me pa chaw cha infection yasema ye ka no yes ye nsa yare bebru na infection no na ehu say syphilis mo na ehu say etinipa mu a eti omunya okay ama se obi awo presisi no na sa syphilis no na ade ba ko ye ne say wo blood group bi ti say O B na A sa amoa betima betina wabla bom wan hwa be ko doctor e be test we be ka cho be bia no wabla bom but na wo so think ka se mo na ye dey e hwe enti na ba hu say so obi benya syphilis ana say infection mo ya ni woni kuro so but be man so ni so okay adentra because be man blood group ni enti no doctor ko check ye no but hu enti wo be ka na me wo sa ya le we bi na me partner ni bi dia we dey be harama na bosu wo be wo se no ni na mabosu so ne asofofo so but be tu sika nyina di Blakitima Herbal Center o ba de doctor hu wo be du Kitima Herbal Center doctor be hu aka kirew ama wo hu se yare no se na ye dey eko be pato yare bia ye moa ye ka se yare oko ulcer ni nyina ye moa oko hepatitis ya ni nyina ye moa yare bia ye moa eni pa redeem de me pato tutu me ka Blakitima Herbal Center na me pato be du Kitima Herbal Center wo be mre bia me ka kirew se ye ka no kure se na de kire nipa ye hwe woni enyi musika mfansie botom abrayema wo sai duro ayi duro nya papa Kitima Herbal Center ya dance no chese to wow Kitima Herbal Center obeduru honuma otimi sa dance no abu so edoso enya asem ketwa etimi se so te honum na wote se mo bi awiwu wote se honam hyew wote se wonase atata wonase akune wo bo se sampane no na me se cha mo ko gina ko toja obeko doctor be ka chiro so ko toja na awiaka enompe na wo gwa wona nte de nante wo se amoa no se obetra wi de ma na ko to esia wo se wo fimu wona se wata so no wata se wo tumu sa mo etimi wi obeko doctor na ka chiro se wata so nka se ni nyina wi wo tin ka se no ya me bua na nkakra ka wonya ko gina ho no ma me pa chew wa hwe awi ase be ye wotai etimi srew se wo to won tumu se wo tin ka se obua no wo mfe no mfe enyina pa chew ho chew wo ya ho hwe nye ya me pa chew Blakitima Herbal Center amoi chenyame bua na sen kakra wo se ko tra utirim a otimi di nsuo ko gina utirim wo ba ko doctor be ka tro se wonya dracoma me pa chew wa ya doctor duro no wo de be bua ni so sa ko so bewu wo bewu na le no da ho Blakitima Herbal Center e be mo drama sa nsuo na gina utirim a mo na o mo ti utirim na me pa chew o mo di usenya no wo bo se wo kwam amama o mum wo bo se wa utimi se wo ankasa na wo gina ho no utimi obi wa ni tirim hye no sa infection wentina ama bi no adwan asay infections na me ka to say one president bi aye wo ya de no ba wi ase e friend India mi ono ko wonya sa problem go bi otime de ne se kanipa nam amrofo ko bia ni tiri no so no na infection na go ni tiri na to mo time nku no o ja se and Kitima Herbal Center wo krum hey me pa chaw infection na di so mfie wo ha me pa chaw mo obi na ada wo se infection na duro emo na oba na de duro no ma wa acha buso mu miensa emo na mo di fie se de kra na mo ni na be wu afiri ho ama wa akọ hospital na wa akọ check ye kra ni ka chiro se ye check am na wa ka se bia de ye ka no nya yi wa akọ na wa akọ check doctor yensa fa numbers no ensa entwutwudwa ema ye tiefo ne yarefo ni nyina ye numbers no 0246 91 47 and 17 Accra number no so ye 0541 23 89 42 Takra de so ye 0242 766 278 e pa to me kana Blakitima Herbal Center me se wona ba obenya no kure anase konkron me pa chew obi betwi wani mu ha pa hu se cha infection do e ode ma wi emfa nkosi hwe but ode be ma ne sika obesa age wo no enya atam ketua
ma wo ba kitima ya ba center enam se ye duro ne ya papa ni ti no ye de ma osika ne ye chemu miensa ho ne ya ka kiro se ma ye ba ko na wo ankasa ko no mo duro ni hu se duro no de ka no eye se adwuma no ebekum mu ana ma ho echi bi mu ane sa mu bebre na eguso ebekum mu ana ensa na wo de osika aka na ye dai aba abeto aso me pa cho se wo hepatitis B nso so dia na wo pekon bi atu na akoye test na se bibi sa wo so a na so ko fa baby dia me pa cho because omo ba omo tu kwa omo ko prosi omo ye dey o de hepatitis B no ba kitima herbal center me pa cho ye mo drama e mo ani nwu ya me pa cho yare no nko. Okay doctor for we chira kwan ni tu dwa na me pa cho ye chira kwan no me pa cho ye wo kumase abu akwase passe. Okay kumase abu akwase passe wuduru ase mesi se passe gawu. Obia de ubesi wo wusi na afre ne a pa cho nsa be kitima herbal center na wa ba beduru eho no wa ba je aduru a me pa cho onuma entom film ye duro no ye mfa nko ako enfeli jo abusia kitima herbal center ena ye call ye no edupa nyina fie eno no abusia ka cho say ye what the month of love ye che ye ma minum ya de na enne no ye ma me mo ba ye nyina no wo mu ye sebi ye ma me mo mani hu ade ye say ye wo ha die wo no nyina ani ehu ade eti Valentine mama na mo what to say jo obraju medie yesi ye de achede yi mamu ha na jema no na yenye na yenko enten aha fasini na so mano kama jo aha ma na unso waje wodie no aha nyankopon nhira mo pa na onye mo kese pa why baby am be fa bia no kai so braso na ye de mamu eti isade ye kono no we are in a month of love de kura bia so betimi de aba we de acha obi na che se ye koye ni mu anu no baby aye dru ye ntwa ye ho na ye nyen ka to kaka ye koba de aka ni nyina no ye de beso so mamu ye twa ye ho abasese a awusi ayenko awusi adwade bre ana edu suma menka o so braju medie ana osugusu awutie ya gusu awuhwe yen sabre de me bedi dwa no edwa na me de me se wada de me hia ne se wode waso ebe fe mo me eba ne sa na wote wode antantantam no what is dwama so ama wo sa aka wode nyame bo akina eye adofo da ya kire se eye odo emu odin ena adofo ne adofo ebe hia ne adie na mesra hye ne suma me se wadon no yenyina ye hyemu na yakodi ewo crash bar ehonum na odon no emu koye din na so na ye ewo kumase ha okay kumase fine nti din da oh okay mpasa so side oh okay ti ye ko mene no ko nti mene na wo first born ane ayo ho ade me pa cho ye me ho ade e ma hwan sirem ma no ko ye me ho ade o ya mamre nyina me pa cho okay ma busuanfo ana ye ba wo ye first born ana ye ko ho ti ye ko ho ya ba ye ti masaba wo second born no mu na ase ye nyina so ye sa ko to akola ni di nti ye ba ye no ma post no dijama krobi so na o se ye nkotena honum na sisi a no onpese onu no wo the surgery na meme wo kumase na ya na hajim because of ya mo operation ye ni nti no pese ye nyina ye kwetena honum bom na mso ya na kore because of baby a ye betina bia ya abulanti misu metwe a because second born no ase na omuye me emu bie saa nti me u kase yenkotena wa ye nyina yenkotena nti ye postino no kwa wono ko kira de wu di na chikwa akwa de ye ko honom no bi ho ahonom ye ekurase nti wuntimi nya bibia wo honom odwuma bie no obetimi aye wuntimi ni dwa wuntimi ntonfo mu niema nti wo fie saa no akwa de no aba na wa aba nti ye wa ha se nti wono ye ko honom no mankwa nkotena me wu me first born me tena adumenu ana ono no wo ahonom bete wo ho ana mene na akọ honom adumenu de na me ye abeleton ti ye saa na ye tufire adumenu no ye ko nya nkyere nya ase nti aho na me ko wu me second born no ana o si o ma post no di o ma transfer no ana post no e post ni free srem de ba desre ho ama o mo wa ha se ye wo o mo anto wie kwamu nti na ye di ni free baby anam wo no ko adujama na mo se free adujama besen ko he ye wo adujama
Basa wo se aduma wa gba aduma no bi. Na yete adumanu ti ye fra adumanu ko nyankyerɛ nyase. Ti ayesa me nkwa na metina kumase ase no wo nkura so ho no. Nti oba na ye yate. O kire dem primary school na JHS SHS. O kire primary school. Okay. Ti yakọ ho no wo ka se okọ han down nam so ende wo kwa han we. Adujama ho no no nam so wo han ya ye bakọ akwete no se aho ye new site nam so mekọ akwetena because the see anu me pese ba bi a me settle because me wa ha na wo ha ya sa na me hu na we a me se ya me hu nti be ye nyina ya ti ba ye wo ba bi fa akwa nam so ma pa business bi a ye mekọ sirema na ya fa ya ye nyina ye ntoto ye se ye kọ ho no ma me ye we ti ana so ne we niska na me so yo we niska ma ti so na o ka cha me sese me nim obi a mebo busia ama ne dia kwaje dan na am so ada ye ntua ne ka we teacher adwuma nyina bosome wonya katua na me so yo because me first born me di kan bo busia ma o say 1000 Ghana 1000 Ghana me bo busia na ma me wo wie obo ma na de ye den wo se woniska wono ho aye ye na onchi amaame no rent ni wie ye nti asa na maame no so aba amache ebo ye punu ebo fo a na maame na aba na obo punu na se krase dan kra de nkranke to mu dan no ne ya na ne bo onye den pi ana mejiska na maano no 1000 Ghana no na so oditua amaame ne kana de aka no na odikwa pa aduane ebesi ho mai enu se mi bo no wantua Mia me wo ho a bla ne frɛ me a na mama ne 100 me nya 100 cedi a na me de ama no ma nya 100 cedi sa na maka chense ntimi ko sire me ye ko chi mi shem se bla ne se ma dada no de we a wosi jimi dinu a ma ye ne se ne ye ne ya papa na o chi mi ko shem na me wo fa eyi mi emu wan na chi ko shem bla na me bo obusia wo no ho no mo no na wo bo obusia de asan ko bo obusia ama okunu Busia na boy na ntimi fanya hwe se ono ne ho kire no de a se ne busia wo bo no eza se wutimi wo bo busia no wo de ye adwuma bi na wo de support no na wo bo busia na de ama nam de akon dan wo bo na de ama no sa ne ye first one no sana me wo ba ye no na o ka se wo ni scan ntinka me ni mo obi a na ma me no so ye na asa obi a hoho a wa ba ye nim me na me nim no na obo punu no dan ya kasa no ana o se no ngwase enti me nim obi a me mpesika man na sisi a wani sika na mkwaje sa 1000 man eno wantua me na me ye kaka na me tua fa ma ntua ni nyina mpo anwie ti yesa apostle no wa dumenu nyanche edujama no a wo sa yesa me ji sika no man no akwa han dan no me nko ho dai me je 1005 me nko ho dai me ko ana omo fresh omo beye makuma ba ko ho ade nti membra na me koye na oka kire me se baby a okwa han dan no aho new site and develop here nti wo pese oje dan wo ekrom na me ne nkwala ne ntina ekrom honom na ono no nkwatena new site ho aja afia personal na efre no peke we de memo apeke say ono de memo apeke ofo ne so ano de wono a ayo no ana Naima akwantu ni yenimu kakra. Okay. Sisi ametuwa sisi amede me babi ko ayi US. Okay. Ya ye bibi ya wie bet ayi ya kana say the odi animu no. Me manati asese mintu akapre. Yanko bi account no ne mfantum. Okono kudua scanner oje ni na de be ma. Okay. Saudi Arabia yamfa 500 million eko. Sahu. 150 million betime do wako. Okay. Saudi. Sometimes so even na 100 million kura ebro so uko ayi Dubai kura nuru. Yeah. Ana Saudi Arabia yenko se me header to kwanse de me ko America na wa yususka. Eno ya na agent. Ene de uko. Ono de uko akwa adwuma. Nti to da bia osika iwom kura 50 million. Yeah. Uye bia plane ticket nko a. No ade wa de.
akọ no wakọ ye adwuma ye dey atete nti Saudi Arabia na o se o de 500 million na o de kọ no de kọ so kọ fa ne ma beton ana se o de kọ so kọ pa adwuma bi wo ho and sound well mame okay sika na nke so o te so ebi so ana na hema no kure ni se de ye nimu no no so no nimu sa okay nti ebi ohun na se Saudi Arabia no eti sa bro kire bia ye di sika kase bi na ye dey eko okay ana ne nipa nyina na nim passport picture and passport nyani pa na nim difference no unya ka passport no nim say passport picture na ye passport nti ubi say ye nua ba no so you could try ibi adwene no no think to me no na onim say passport na no okay nti ehọ no esisu mame ana tu nso no ade kakra menya wo mu ne say azanfo ho na said your okanso oba ne be ma na asan tu afiri ho akotena ba bi kura wonim no kwa 500 million ti o madwane afiga na ha omokọ he akra hwa ana omo no de afaso atu kwan akọ ba bi ana ye mi sa senti enua ba said ye otihoi minka na sa so ba otihoi ukuta 500 million ana wo san de akoye de Ghana naima sir wadaw ma mi kuta 200 million 300 million na hima ene me sign contract ma me 1 year me a businessman pa okay me ko me ko aba ma me ko lady ho na ene eye kroyi mu nsem eye host no eye na woda chese enye asem ketua kra berma Kofi Dawson ye friend no akokwa na eye ne birthday enti ye take this opportunity na ya wish no happy birthday na eja yaka ne se erade mana hoden won hye ne den pa na onto ne nkwa emu emame pa wili ni ho yenko oba o de beto so ansa na masign off right Ohemaa that's it na me chia mama Sarah woko re oipa ene seto munyina mo hwe program na kakra me kan wo papa ne wo fa isusu yasem ne se as learned as brante wo fa se no oye no se no ti ha wo kan brofo ne wo kire mu ne ade no me mom mi susu se nka onu hu se ne wo fa ne dwumadi a wo di ode agya me no na me hwe mu a me hu se bia enwoma ekoso because onu abia na no se Robin Peter to pay Paul. That means when you dear war for illegal. And your mom will and your man fuck when tea sabi mimi my dear no for the service so when you want dear crow sabi me man the guidelines. Some no fatness and said beer. Yan is saying fanfare. Now went to me and chira wofano nim dear one. Now one find also best so a jumanim and also twice. And to me and me no me when say as some young future me to be me come quite celebrate but my this year mo dey sabi you say bank yeah right and I never mobile phones bank na bi wo so ne ade na say wo say wo be mo obi at wo betena wo so to mu na wo obi aba wo ho na one year license person onkuta show accreditation nothing now so wo beto susu ama na I will dream the professor and until you know, fanya share there. When you know, I try idea, it's you be friend your ban so dear. My bam waka na nasem no. Na no me nsa no abo enemu fanche ye brelu tia ye kakra asem no when it gets heated na just say hi beja yeah da mo sepa ne madaje a mo ne yatena dia besi samre try Valentine's Day em fanche we therefore dey was say men fanche enya boy ho kwche ba bi enum ne ade mislo di ne finchem kan mebusam enyum ne ade wo de kenkan ho no a efa ho merade mi di Ohemaa Benewaa yakopon ya adoma joda ye beba ne abesom so mpa da mo sepi no madaje ya be amedri ma mi rahoma no so na me hwe wo so adwenkyere ewo enkomoyi ahodo mienu a ye die yi ehu 03220835818283 03220835818283 ma me hwe se obi aba homa no so hello good afternoon baba I'm Pacho. I second case and my amenity and again. I'm going for so hard more. I'm granted with a yabro can handle. I think. Thomas and Yajuma, a month for say, and a number so German skin. A honey him, more than more, but Yabo should be ano. It should also. You did the some of the home. Okay. You mean so me that say hello?
Hello. Hello, Ohemaa B. Bonnie. Ohemaa B bakupe. Bonnie, papa. Ohemaa, Ohemaa, Ohemaa di mumudi na mieni minu wale yanka, kama wale opao. So, Mama, heaven, may train Christo, Mr. Wanda. Heaven. Hadi onya atati siro nya wale ho. I haven't worried because of what? No crepa, hodi en wale ho, nti ene bomodian ebo ablabotene na ekula ho na ja onyo ejane sana fa etna echa wale okra gana wale de eden. Kan enye sadanka me ame bai no ho for too much. Hey, Yonkwe. Mama nchia no abegafo amenchia engineer Kiedu na nzi jambo atina Kiedu baby Kiedu obi amenchia pa. Na mama ye de meka nya ne se minu abeya okoyesi no na se meka akra se ade no sa ade no ye nkofo bi de okumi ha ade no ntimi mo nipa empanifo se abo ni chiri na ma ye nse ne bon so ite ntimi mo nipa na emfanya nzakwan bi so emu no emma ne sika nyede enko kamezi ano ise no se ne phone kra odi be di media kra ma se bia obeba obeyu picture kwa de picture na picture na se wakana ma oda bon tintino ebe phone ayira so on the best you am say omunya sa abone na empanifo se also do be ya na be ya bubu ho anso na be dey bubu hu e da se bebre. Okay, me so me da say hello Ohemaa me da fu wudi baby afrefio me da na ya me frefio edum yo nana yanko na Ohemaa ensem bi o ha na nke so obi so mie no montumi am say e fa papa no ne no wo fa so die di kan bisa mame die di kan o alliances so pretty say obeji so me bisa e mo kan say oni bi okay die to so mie no adenti no papa o pretty so oji so woni any records to prove or defend on one person say wo kwaji a wo de wo ono no card ne mawo a na wo atwere na wo discanaba ikana kroji a no save no he ne wo fa se na oba nyere che ne papa ne so ne wo fa ne so obeto aduma ne so no wono nso oba no records ben ene wo gifri ne wo fa no ho a wo start say wo tuetue e ka e wo ho won omo mienu nsem na omo ka ne emu nhye da na ho ohun ayeti say susu wona omo tu susu no mum na omo ho be kwa akoka isi say because on to me improve bank bi or this can control say me confess can free bank ha na bi abremo papa no kura de ba de kwa be ne no fa so ono nso je ne share free kan enti no use sika no for ne business na nko nim say bi betumi arane na nko wi a wo de abetua omo sika ma omo oh sani ma we e bi asisi Ghana ha bebre ye hu nkofo wo ma ye victims and the kid we ma sem ne ye hu ahwa mo de be kra mo kra yenkan wi wo te haya wo ye bi over sika over 2.something billion e kwa be na be fa so abetua sika we say wo fa ase ne say metua bi wo fa nso say metua yansa na mekọ hwan ne yenyene ni Ohemaa ade we de anu ayedin papa we ye che dum fo nyina wate me o munyina so okay all right hello me da fu di baby afrefi e fra mo drama me ka za fresa nkore o drama ne yanko e de ma se pa na juma pa ma ai Ghana ma nyina e ma mi na obata na wono mu no ma mi de mi sira mo amumbo mo de na mo ma mi na oje ni sika no na Brent na oje sika no oh ma mi so ni anda ho na ni an wo form oh Dubai no di sika we pa di ama o mu se o mu nje won kwa de mo o mu da si ni bia ni ho oh nya mo ho no mo a na ka fa pa no ba fa ho pa de ko je usika mo ya de pa aka mo ni ho no mo aka Ghana man de nka bebrebe wu pa ma mi ni ko ase o ma wo ka no oh yo bi na kira kwa ya na ko be kum no ho yesra mo a mo no yo mate ma me fa calls ne mienu bi so hello Ewa me da fo ba jo de say boko na unso e wudi ba bia frefi na fa me ka se freja o bra kwa me yenko anyway akoso fa mo ndide do mo ye ma fo mu mi kro me kwa se o mu di wi yenko fo sa kai pa oh sa de so te ju so u te sd sa de won ogura o a akura ko mo do kura o oh enti e se sa ne ma na ko so no o mo na tutu enu ma no oh enu ma na yire no o mo ne na o mo e tare sa de ni du o because o mo so bi o mo yeska ni bre enti e so mo nda o bi ko ma me che me ma me ati comfort o be kwa ko che kro mi tia no oni ona bu kwa mo shi semne ma ani se ni you don't offer organa or poano no me tia no okay all right me family last caller hello Ohemaa B me da fo hey abawa ni o
Abawa ye me say tipa track the watch the baba ate. What did I say? Me say track articulator na the watch the baba dey show. What is say the suba no? Yo Matea Bapa. All right, it's you. Oh, yeah, me can say. What fun or fast? Oh, so what fun say? Or could you be 100 million? We for to say after 20. Yeah, also what I said we are there. We do the Tiaka. We saw passing by an old woman say, put us up we are there. The cabin of the Kuchai. Ah, what you man? I want to live away. I know I do also. We never remember the children will be the being, sir. So soon as I won't go to us. Say, I'm also quite winning was quite to us. A kind of a chin. This one when you are not one was animal was said, I never. Yes, sir. That's no mutansia. I such a grammatasia. We now we found the asset to move on to the idiom. Okay, yeah, that's it. Pa, and I would do. I would that me wish you happy birthday. Yankupon won shira wo pa. Bade dikai eko ediama ye Vivian nana ya somwa wo United States of America. What as what I share pa wo Facebook na bade way a free ade nyina mama efe amano ho say wish you happy birthday. Me anso me wish you birthday shronko pa. Sanso and again, the host of Kroyimun Semberma Kofi Dawson, yeah, friend Akokwa. Oh, this man is a very good man. Yankopon Shrano Pa, and then I would I wish him happy birthday. Midden birthday, dear, you know, man, brown envelope. I did that. I did not know Panum. Then, you know. I wish you happy birthday. What's it? Nyakopon wish you on your kese. Sansuna Ernestina Mensa or no NA assistant HR. Ewo Love FM and Nhyira FM. Auntie Ernestina, your mouth happy birthday. Francis Jerry, we a technician. We Love/Nhyira FM. And if you are. I'm so party no from home. We do from where when Mudu and Mumbai Yamam. And I was so happy birthday. Vera and Vera would that won't show your mouth. Happy birthday, free would duffel Gloria ho. Vicentia Akosia Brenya at 10 when you're in Frisiano edu you will show happy birthday. Catherine Manu, Mamma and I would that your fakwenya way soon will show happy birthday. Sansuna Mrs. Hilda Asante uwa London abrochimemu everyone kasawadi nyina kofidi yakwa ho was say we show happy birthday Emano Mr. Kwame Ajekum we yiridofo Mrs. Priscilla Ajekum was say yeah me do china kwa Valentine and your birthday we will show happy birthday pa Mr. Kwame Ajekum. Way every DJ Ogidi Brown was say Pastor Raphael uwa Canada papa yeah ma happy birthday Nyankopon shiraw na wanyo kese pa wonto nkwa ma wanwode na wonsra enye pi abusuafo yada mo se maka chiraw se echina meje me Valentine de Mr. Mo me Valentine no me nko ba bia me wo fie china de me wo fie bi se ne ma wia me yaduan me ya benkwan na maye mutuo kaka mache popcorn kaka me fine toffee no me ade chese me wo fie what you say anopa na Tom Brown ewia be 12 no emutuo no beba ohun ne meche no bo be 3 when come de me na popcorn no enumere me nko ba bia de apart from crash bar when me ko eno me ko am de fine toffee na e ko ne da menum na me ko ade me srew me Jeffrey sro ho just a Facebook ho me ji obia piso lo me ji obia Obaya mama meji obia me Valentine gift. Mr. Tia Jeffrey Evangelist the Graft. But on a more serious note, Mr. Mama Valentine's Day. Any flower koko ni ubro ni we atade koko no. 15, 20, 30 in low near and high. A man not down, nem for sebi. A precious thing in fanko check. On your boyfriend, and so Valentine tea, oh, come on, for us, I know or you'll be cool Valentine to what you don't want a baby way for we na wo ba na sana ene Valentine no a chine ebetwam Miss Ramo amai someone who video be na circulate is a Korean news a China ni
camera ne bo ne bo also pay nyina na da so na e man for precious girlfriends ko for yire num nyina wo mo adofo Valentine shedem na fa homa awate wo bi nso a ne nimpie emfo obi kunu mpie me enkoche nkobo kwa srew ebe ha adwin bebre ye dem osipi ne madaji amode ne yen atena ya na hwe manimu a wo kan Valentine na semana ya pon yeah, what the meaning of Valentine asiye ya pon you know pronunciation ko okay anatino okay cheche me ma 1 minute yeah the Valentine no is yeah the see for purpose. What's the purpose? The purpose is sexuality. Oh, come on. Oh yes. We are learning. Oh, what you learning? Am I joking? Hey. Valentine, uni baby Valentine free buy. Why you want to frustrated me? Yo, you are frustrated. Valentine was a celebration that was made for Saint Valentine. That is what you know. Ghana Christ say you see a friend choco time. Oh, I'm the dada. The pronunciation. Yes, Valentine Vino. Now V stands for what? Vera. Vino yeah. Who's Sura Kaname? What is Sura Vino? Oh, what I don't remember introduction of it. Tina taste. Virginia there. Vino Naza there. Virginia. So oh, Virginia face. You were Virginia for you. Me dey na makariri. I have the graft of actually did this. We no munya sama we na so pass. I dey make my introduction. Zino I Sasa. I said the crash bar over. I'm there. Okay. I'm there. Who call her there? I'm a married man. Married woman. No contact them said when here. Okay. Also okay. Yeah, when you also okay. I don't know the commander when also okay. I'm not anywhere. I watch now Atasa. Me quite ye. Okay. Hi, Zino. Also for baby. Yes, Yapon. Also for man and That be Danano. Savinity our cancer. Valentine. No, Valentine yanko. Spelling no to me spell yanko. Valentine. Said you won't have your motor. Then you mean to me spell. Yeah, the meaning of Valentine. No spell it. Some say metiasi. Ana me ma understanding Valentine. Ana spell it. Spell Valentine. Spell Valentine. Oh, I can spell Valentine. I didn't hear. Because I said me. The teacher will spell Valentine. chocolate day. Valentine. V and a T. Objection. Objection. V and a T. I can share with the cash bar. Oh, ba share t-shirt white. Minima. China munina oh ba for Eric Bra. Me the national sir. Oh yeah, nay. As you agree. Banka me support evangelist. Now we support this woman. Tina to ade. We support this. You not to ade. To ade no ne yanko. To ade. Atasa. Banyambo echa me revive am suda.